pobeda za vas, niste ni jednog trenutka onako pocenili ekipu, bio je dobar pristup. Kako se ti zadovoljna? Zadovoljna sam utakmicom. Za nas kao ekipno smo krenuli nekom uzlaznom putanjem i ove utakmice je samo nastavak bio naše igre i protiv svake ekipe moramo da uzmemo 100%, tako i danas. Meni lično je bilo jako veliko zadovoljstvo da igra protiv Oka Beograda, zato što je to moj prvi klub i tako i na početku utakmice sam dobila i iznenađenje od njih, tako da sam se baš mi se značila ova utakmica i ceo današnji dan. Tako da eto sve najbolje i sve najveće, da kažemo. Ja sam li te trenutke koje si provela u tom? Kako ne, toliko je bila godina i druženja i ljudi i svega, tako da baš to su bile neke baš lepe početci. Pa eto, poželjela svakoj devojčici da brzi. Super, hvala.